Yewe nitwa Mufurugero Nasi uri hano Irundu habaye mu mwanya wa nijoro ndyamye numva iki cyago kirabaye simbunde cya drone kiraza kinka kirazimara kirazirasa zirashize nanje ubwanje sinzi ahantu nakiriye ngiye kureba mu gitondo kare kare sanga ibintu byose byashize none ko uko niko bimeze cyo gisirikare cya Kongo kidutwaye nabi none nyabona mudutabare turashize n'icyo gisirikare cya Kongo mudutabare kuko uko niko bimeze nanjye nk'ingano yanjye kungana kuvuga ngo iryo tungo niryo ryari rifashe none murebe ukuntu baryononye rirashize none nyabona mudutabare mwuka bw'Imana mudutabare ibintu byabaye mu masaha mu saa 6 za nijoro none gico dusaba no kugira ngo mudutabare turarenganye yari amasaha 6 ya nijoro. Yewe nitwa Eliya Rugabirwa ni Irundu yindi hano kwikanisa ry'Irundu muri 68 ko misa 7 za nijoro wari umunsi w'akazi rimwe bucyari na kabiri bari turyamye igihe nyine turyamye mu ijoro kumva za drone ziraje irasuma ndasohoka nari mpagaze mu muryango zagiye nsohotse nyine ndi mu muryango kera ziba zirarashe ndetse ngira ngo zirashe mu nzu nyine ndyamyemo uwo mwanya zamaze ikanisa zirasambura kuko namwe mubibonye uko niko byagenze nijoro twari duhuye n'ikibazo gikomeye. Urumva twari tumaze kubyuzuza tumaze kurisakara intebe zirimo radio twasengeragamo tuvuga itorero ryose ry'Irundu naha niho basengeraga none se kuri ubuhanga yose mwumva baradukuranira n'ubu nibo bahaye batwica nibo bahaye baturwanya basambura amazu yica abantu haba n'inka ko barazica none rero ubu nyine mutugiriye imbabazi amahanga mwodutabara muri ibi bibazo twahuye nabyo abanyamurenge twarakuraniwe n'ibintu byinshi ayo mahanga yose mwumvise none mudutabare icyongeye uruzini kanisa badusamburiye ikanisa none mudutabare mudufashe museye mutwubake sigaye turi abantu bakeya tuvuze ngo wenda natwe twohunga mu gitondo igihe gabikira aho turyamye twihanganye nibwo yateraga irarasa isambura ikanisa uko mwabonye nawe babaye batwica wera ku Barundi wera ko yabariya. Jewe nitwa Nowa Mukiza niryo niyo mazina yanje nduye hano nyine hejuru y'uje indege nyine bicara biza bigize nk'ibyumweru bingahe hano Irundu imihana itandukanye yose y'Irundu niko yose yagizweho n'ibitero by'indege byishe inka byishe n'abantu n'iri joro ryaraye murabona iri kanisa duhagaze iruhande ryaraye ryangirijwe n'izo ndege nyine ziraza zirarasa tarinjanja na rimwe rero turatekereza ko izi ngaruka zizoba nyinshi cyane kuri twebwe no kubana tutarajya ku ngaruka cyane ariko se mwebwe muratekereza ko byaba byatewe n'ikibira ngo barasikanisa twebwe turabona ari ukugira gusa ngo barasa abaturage bica abaturage nta kindi tubona kuko nta kindi kiri mu ikanisa usibye abaje gusenga ari bo baba barimo ariko kugira ngo irasi kanisa irigire gutya nta baturage bakurikiwe na leta ya Kongo ya Gisegeti yabuze nyine ngo azomare ubwoko bw'abanyamurenge nta kindi kigambiriwe nta kindi gikurikiwe usibye gusa kumara abantu n'itsembatsemba yavuze ko azamaraho ubwoko bw'abavuga ururimi rwacu rw'ikinyamurenge hanyuma hari ingaruka ibi
ibitero byabagizeho ingaruka ndizobura ijambo rya mbere ingaruka ziri ku buryo bwo kudahinga neza bitewe n'uko abantu haba ku manywa haba na nijoro nta gihe tutaraswa n'izo ndege z'amadrone abantu ntibahinga abantu nta buryo bwo kuragira n'inka zabo kuko n'abungeri baragiye nabo baraswa hamwe n'inka bose bagapfana nazo izindi ngaruka rero tukabona n'izi nzara cyane izoba ubundi kandi ntabe n'abana bafite umutekano mwiza kuko n'ubundi bararara ariko nanone ntibasinzira zicara biza ku manywa na nijoro mu mihana yacu ari nta kindi kigenderewe gusa ari ukumara ubwoko. Murakoze. Jewe ndi Yohana Bwana Muzuri utuye hano. Wagize imyaka ingahe muze? Aha afite imyaka 78. Umaze utuye hano? Avutse? Jewe ndi ku 90. Ufite 90? Hano hamaze imyaka 70. Bamaze imyaka 80. 80? Twebwe twamye dushinzwe umuhano. Tubanza kubaka ikanisa hepfo rirasaza turyimurira. Turaryanja turayubaka. Twari tutuye dufite amahoro ariko ubu akarengane karatumaze. Ni nukuraswa ine kuko uyu muzehe havuze nta usinzira nukurara mu gihuru turara ku musozi nta urara ku musozi nukugenda mu gihuru twarara. Yewe nitwa Elia Rugabirwa pasiteri utuye kuri uno musozi twahageze kera muri 68. Muri 68? 68 niho twageze kuri uno musozi turubaka byari bikimeze neza leta ya Kongo ikiri Kongo ikimeze neza ariko rero habaye mu myaka ya nyuma impinduka zirase n'uyu gisegetinya cyambara ziraba ariko rero tudatsiriya kure kuva nyine nko muri aya mezi abiri habaga intambara yo hasi mwarwanaga noneho ejo bundi birahinduka hari intambara y'indege ya drone iyo nigoye abantu nihaye irasa abantu guhera aka gace kose guhera za Karingi za Bidevu za Karongi z'Irundu aho hose harasenyutse nta muntu ukihatuye ni ukurasa yabona inka ni ukurasa yabona umuntu ni ukurasa yabona amazu nk'uko ni ukurasa iyo mihanda yose irasambutse yarashize habaye nko muri ukwezi gushize nibwo itangiye nyine kugenda irasa abantu guca mu mihanda. Habaye rero iri joro habaye ku mugoroba w'ejo yica umuntu wari hakurya ya musaza mwumvise aho iharasinka. Habaye nijoro hari nko mu isaha 6 icyo gihe nabyutse nari ndyamye ndi kumwe n'umugore n'abana numva nyine ziraje ndabyutse muri kubyuka. Ubundi iyo zije murazumva? Iyo drone zije murazumva? Kabisa namwe numva ndabyuka byutse umugore byutse abana ndababwira nti ngezo ziraje turabyuka y'inigenge mu muryango nibwo yatangiraga kurasa irarashe nyine namanumva kurasa hano nuko mukanya turabyutse igeze tuvuga ngo dusohoke duhunge kumva kandi ziragarutse yase irasaha kusiga aha mu murima naho yararashe nayo ko arasaga nibwo twamanukaga duhunga dushika hepfo kandi ziraje noneho yekeye hakurya yarasi nk'umunani hariho yapfuye nk'umunani n'izindi zibiri nyine zirasa n'izitariho nazo zirahwe zirapfa none nuko icyo ni ikibazo kitugoye kandi tugowe nyine n'aya moko yaduhagurukiye guhera ku Barundi guhera kuri iyi leta ya Kongo ari dese guhera kuri bari babonye kubuza rero ugana amazina bagumye kwiyita bo bose nibo baduhagurukiye kandi intambara zo hasi mwarwanaga urasa naho zihagaze habaye indege niyo bahaye barwanisha niyo bahaye bakoresha turarenganye turagowe. Hanyuma icyo mwifuza ni iki? None icyo twifuza rero ni ugutaka nyine bariya bose abagira neza badutabaye ko turapfa akarengane ntacyo duhaye tuzira ko turazira gusa ubwoko ngo turabaye
nicyo kintu duhaye dupfa nicyo duhaye tuzira nta kindi kintu none rero ni ubutaka ngo dutabarwe ntacyo twakoze cyo gutuma tugirwa gutya kuko nyine bababwiye aba bana ntibakiba mu mazu abagore ntibari mu mazu twese n'ubundi turinze ngo ntiyamara abantu bose no kwita mu gihugu ntabwo tuzakurara hano none rero turavuga ngo ibyo ni ubutaka amahanga turenganira dutabare ubwacu ntabwo dufite irindi jambo rya kabiri ntabwo tuyitorera itorero twari tumaze kuryubaka muragiramo murareba twaragaragaje uburyo bwose twari dufite ubushobozi bwo kubaka turubaka twari turyujuje none dore nta mukunzi ryabaye utabarwe mu buryo bw'iyi ndege itotega abantu bashize abantu bari bapfa kwirisha abantu ikica ikica abantu bose none dore yageze no kwitorera haba n'amazu ntiyareka none tukavuga ngo badutabare amahanga dutabare ko turapfa akarengane yego mwihangane turabashimiye rero ibyo ngibyo nyine mubidushikirize kure namwe munabyishyikiriza twebwe twenyine murakoze yego murakoze tubaha na pole cyane simwe gusa biri mu karere kacu nyine hagiye hatandukanye ariko hamwe n'Imana reka tubabwire ngo bizakunda